Pemirsa ring masan pandemi COVID-19, usaha travel agent janten ngaunang. Nenten wantah majang pangsa pasar wisatawan mancanegara, usaha travel agent sani ketujuan majang wisatawan domestik taler sampun keni wasana kawan puniki. Sile tunggil sani nuenang usaha travel agent Yusuf Mausang rau mangkin usaha ipun ngandeg. Ya diastun akehan katujuang majang wisatawan domestik nanging usaha ipun taler keni wesanan nyane napi malih dawa kemargiang nyane tes web berbasis PCR. Desember kepasti kayang ramia nanging sangkaning kuentenan kebijakan tes PCR akeh sani ngandegang nganggen jasa travel agent. Tatkala milih liburan panguntat warsa anyar ni lintang, akeh wisatawan sani milih nganggen pelinggihan pribadi, rumah masuk penginapan, sani ngawinang travel agent nenten medue selah. Rau mangkin kuentenan hotel-hotel sampun nyagayang akomodasi pribadi, melarapan online suang-suang. Paiketanipun taler sampun ngeledangin indik kuentenan hotel sani nenten side ngandelang travel agent. Sani mangkin ring tengahing pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pengarse jasa travel agent kosong. Dani Mausang wantah wenten ring panguntat Desember nelintang sani nanin ngadol produk rafting miwah jasa perjalanan ke Nusa Penida. Yusuf Mausang akehan pelanggan ipun rau saking wisatawan Jakarta sani rau antuk rombongan ke Bali. Ring usahaan ipun ketah meperkanti sareng perusahaan transportasi, hotel miwah restoran. Sajeroning nampenin kahanan puniki ipun taler madue usaha sampingan. Widya Stuti Bisnis Bali nguning ayang.